Не проще болду, мен не кылдым сизге? Келиңиз, техпаспорттун немесин көрсөтүп. Неге көрсөтөм? Өзүнчө эле мынау бир беледе эле машинада келип алып тосуп неме көрсөт дейт го, документтерин көрсөт дейт го. Ака, мени жакшы билесиң дегидей, сиз эмне башкачасызбы? Дерс кирасыз башка айлерден. Үч балаңыз жок эле келип алып мага өзүңүзчө неме кыласыз? Мага мен токтошко акым жок сизге. Текшергисеңчи. Бакады текшең, майлы? Келип алып, токтоо, не довольно. Качыңдын? Kaçın değmez size? Siz kimsiniz öyle? Ne oldu? Men to'xtatib olib, shuni tekshirasizmi? Derskisiniz meni shunchalik. Men kim ekanimni bilasizmi dedi? Yaxshi bilasizmi meni прекрасно deb qo'rqtasizda meni. Yaxshi tanishmiz dedim aka. Yaxshi tanish emassiz aka, men sizni boshqa bilmayman. Yaxshi tanishmiz, qo'ysangiz aka. Görsem bozorda ele görüp kalış mümkün. Men sizni boshqa tanımayım da negizchi. Bravo. Tanımasam tanışalım. To'xtam men. Tanışmayman sizinle. Nega tanışam aka? To'sol, maga o'zingizcha yo'l ol, dokument bering ber. Oyoq bu yoq qil deysiz. Men mamlakatga to'lab qo'yganman, maga onday deya olmaysiz, tushundingizmi? Ha? Siz qadotmaysizmi kelib, kamera jandırgandan keyin men o'zingizcha boshqa so'z qoldingiz. Bor ekan. Ayda. Yo'q, qanday kelib to'sib, maga nima qilasiz shunday? Shunday qilib, chiqib Bölüğünüzü verin. Ko'rsatchi bu bölüğünüzü. Sizchi meni to'sib, onda qanday haqqınız yo'q. Tapma bro. Nima qo'ying. Mладший лейтенант милиции Tokuyev Ernest Akimjanovic. Obugay. Qarasugay. Aka, onu men to'xtatib, to'sib, ana tekshiringga haqqınız yo'q sizning, maylimi? Onda berishga olarmang onu. Özür eski номер машинамен келіп алып.